Assalamu alaikum qadrman görüşçüler. Alam Qabar kanalının katılımcıları amansızlarбы? 12 mart 2020 yıl Ош обласы Араван районunda Араван mal bazarında qo'ylarning бағаларын sizlarga cho'q bölüşüp ko'ramiz. Undaqdan bizden alsalaringizlar. Qozini qanchada otasi? 6,5 kam bor deb atadi. Erkek urg'achi. Urg'achi aka. Urg'achi ekan, 6,5 ming kem bor deb turar ekan. Qanchaga berib edingiz? 6 mingdan biraz qo'yib ber deb so'rab turar ekan bularni. Bu yoqda qo'zlar bor ekan, mana shulardan so'rab ko'rayin. Qo'zlar erkek urg'achi? Erkek. Qanchada otasi bularni? Ekona 9 berasiz. Ekona 9 ming so'rab turadi ekan, oz. Qanchaga berib edingiz? Ba bo'ldi, bo'lmadi va? Bunlarni 5300 ga berdim. 5300 ga berib edingiz. O. Qozli qo'ylarni qancha deb atadi? Buni qancha dedingiz? Qasini. Yo'q, bu ena bola. Ena bola qancha? 12,5 deyapman. 12,5 ming. Erkek burg'achi qo'zisi? Erkek ekan. Buni qo'zlar kelib qolibdi, qo'zlarni bo'lib sotib qolibdi уже. Qancha oylik qo'zlar bular? 2 oylik qo'zlar. 2 oylik qo'zlar dedi. Qanchada otasi? 11 deyapman. 11 ming. 3 yönü. Erkek burg'achi? Burg'achi qo'zlar ekan. Mana shular 3 yönü 11 ming kem bor deb turadi ekan. Ba bo'ldi, bo'ldikmi bular? Qanchadan berib edingiz? 9 ming bo'ldi. 3 yönü 9 mingga berib edingiz. 3 mingdan bağılgan ekan, berib ettir. Buna biraz çoğunroq buqalar, qo'zlar da bor ekan bular. Qo'zlar erkek burg'achi? Erkek qo'zlar ekan. Bular menimcha 3-4 oylik bo'lib qolgan qo'zlar ekan. Qanchada otasi bularni? 5 mingdan deb aytilishbalar bo'ladi. Ba bo'ldi, bo'ldikmi? Bo'ldikmi? Hozircha ba bo'ldi ekan bular. Ondan keyingi qo'zlarni da ko'raylik. Bularni qanchada otasi aka? Assalomu alaykum. 5 ming. 5 mingdan erkek burg'achi? Urg'achi. Urg'achilarni 5 mingdan deb aytilishbalar bo'lib tur. Kichkinanichi? Ya, enesminami bu? Urg'achilarni 5 mingdan deb aytilishbalar bo'lib o'tgan. Qanchadan berib edingiz? Ba bo'ldi? 4,5 mingdan berilib o'tdi. Qo'zli qo'ylardan da ko'raylik. Bu hozir sotilib olingan o'xshaydi bu yerda. Aqchalar sanalib turadi. Aldingizmi? Qancha oldi? 11.300. Erkekka urg'achi ekan qo'zisi. Urg'achi ekan. Cho'moy qolibdir. 2-3 oylik bo'lib qolibdir qo'zisi. Ondan keyin o'xshashgan qo'zlar bilan. O'xshashgan qo'zlar bilan qancha otasi bulardi? 10 mingdan. Kim bor deb turadi. Erkek urg'achi qo'zlari. Erkek, bir urg'achi. Biri erkek, biri urg'achi ekan. Ba bo'ldi, bo'ldikmi bular? Qanchadan berib edingiz? Qancha? 8700 dan ba bo'lgan ekan, berib etdir bularda. Mana yerda da qo'zlar bor ekan. Yeni vala qo'zlar bor ekan. Qabar 24, Alam Qabar. Qo'zli qo'ydi qanchada otasi? 10 kam. 10 ming kem bor deb turadi ekan. Qanchaga berib edingiz? 8,5 ming. 8,5 mingga ba bo'lgan ekan, berib etdir. Ondan keyingi qo'zlarni ko'raylikchi. Assalomu alaykum. Qo'zlar erkek burg'achi? Alaykum assalom. Men taqayman. Ha. Erkek burg'achi? Erkek burg'achi. Qanchada otasi? 4,5 mingdan. Biri erkek, biri urg'achi ekan. 3-4 oylik bo'lib qolgan qo'zlar. Echki uloqlar bilan da ko'rib qo'yaylik. Uloq qancha oldi? 2200 ga berdim. 2200 ga berib edingiz. Erkek burg'achi? Urg'achi. Bo'z. Urg'achi bo'z ekan. Yaxshi, no. Uloq bilan qanchada otasi aka? Uloq bilan 7 kam bor. 7 ming kam bor. Erkek burg'achimi? Erkek ekan ulog'i. Qaysini? Ba bo'ldi, bo'ldikmi? Qanchaga berib edingiz? 5,5 mingga berib edingiz. Mana shunday ba'lar bo'ladi ekan. Echki uloq bilan. Bu yoqda qo'ylar sotilganmi ekan, olinganmi ekan? Kimdan ekan? Qaysilar qanchadan bo'ldi? 5,5 dan bo'ldi. 5,5 mingdan qaysinisi? 6 ming bo'ldi uloqni. Echki ulog'i bilan 6 ming. Echki 4300 bo'ldi. 4300 bo'libdi. Har yoqda chekadagisi. Bo'z echki. Bozmi? Bo'z. Soni echkilar yo'qmi? Bizga ko'rishlar soni echki so'rayotadi. Hozircha bu yerda yo'q ekan soni echkilar.
Mына жерде кичинекей улактар да сатылып тур. 2000ден болуп тур ушул улактар. Жанынан да жакшылап көрсөтүп койлу. Менче 3-4 айлык болгон козулар улактар болуш керек. Мына жерде да баа кылып жатышат окшойт. Чоң койлор экен. Көрөбүз канча болуп жатат. Бул жерде мына ушул чоң солук баа болуп алынып тур. 12300 болду дейт. Боз экен. Кысыр, бирок чоң экен, а? Буну алдыңызбы же сатылабы? Жа сатылат. Канчада атасыз буну? 11. Солукпу? Солук. 11000 кем бар деп турат экен буну. Солукту. Чоң солуктар экен булар. Экичи болуп калдыбы? Баа болду делекпи? Баа болду 10000 болду. 10000ге бербедиңиз. 10000ге баа болгон экен, бербептир. Чоң жакшы солуктар экен. Мына ушул жерде көрөбүз азыр колдорду силкелеп, колдорун жулуп алайын деп бааларды кылып атышат. Бул жерде мына ушул токту баа болот экен. 6500 берип атат. 6200ге баа кылып атат экен. Азыр сатуучу бир аз кошкула деп ушундай жакшы баалар болуп атат. Qancha qo'zidan kisne, mana qo'zilardan kisne adam. 60 qo'y magazin mesterlikka magazin bo'ldi. Yo, jamon pul bo'ldimi ekan, aytchi. Yaxshi aka, rahmat. 6 tish болуп калыптыр бул. Мына ушул кошкорлорду алган окшойт. Алдыңыздар ага? Канчадан болду булар? 10000ден. 10000ден. Оптон болду. Оптон болуп кетти бул жагы. 10000ден болуп турушулар. Esonboy deyapman, Esonboy. Esonboy. Ko'ranoyin. Мына жерде чоң кошкорлор бар экен, бирок булардын сатуучулар жанында жок экен. Алынган окшойт же. Азыр мына агабыз кармап турат. Ушулардан сурап көрөлүчү. Баары кошкор булар? Bak. Козу кошкору же тишпай? Kakasyon var, kişiliğe var. Kalleyse kadar. Мына чоңдорун канчада атасыз? Mesela bana onu söyle. Evet. Bu geçişini aytayım, ondan beri. 10000ден бересиз. Кичинелерчи, мыналар кичинерээк экен, а? Ушунусун канча? Семизби ала? Bana onu bana. 9'a beri. 9га бересиз. Канча чиш болуп калган бул? 89 kıldı vermez. 89га бербедиңиз. Кичине жетпей калган экен да, 100 сом. Жакшы баа болгон экен. Канча чиш болуп калды бул? Канча чиш болуп калган? Şimdi var. Билбептир, мына ушундай баалар болуп атат экен. Бул кызылды 10000ге берем деди, аркасын 9000ге берем деп турат. Мына ушул чекеде турган үчөөнү көрөйүнчү. Булар кочкорбу? Koçkar. Канчада атасыз буларды? 10.000'den tam. 10000ден кем бар деп турат экен, козу кочкорлор экен. Баа болду элекпи? 8.5'dan oldu. 8500ден болду, бербедиңиз. 8500ден берилбептир булар. Булар канчада атасыздар? Канча дедиңиз? 9000ден. 9000ден деп турат, булар бир аз бар экен. Булар салыштырмалуу. Баа болду элекпи? Баа болду. Канчадан бербедиңиз? Канчадан болду? 8500ден бербедиңиз. 8500ден берилбептир ушул козу кочкорлор. Мына агабыз алган окшойт. Алдыңызбы? Yok. Сатылбады. Ova satar. Сатылбаптыр буларды. Алып чыгып баратат окшойт. Азыр энебиз кызып көрүп атат. Сатасымы деп кармап калды. Мына чекедегилердин алуучулары келди окшойт. Мына ушулардан сурап көрөлү. Qancha ketdi hali? Канча болду ушулга? 39 aka, 3 oldu. Üçöbü? 39.000 болду дейт. Кочкорлор экен булар. Налар канча болду? Hacım çok kaçı oldu? 9300ден болуптур. Мына ушулар үчөөлөр 3 козу кочкорду алыптыр. Üçөө 26000 болду дейт.
Qo'chqor qancha oldi? 7200. 7200. Cho'ng qo'chqorlar chiqdi. Qo'chqorlar qanchadan bo'ldi? 11200 dan. Qancha tish bo'lib qolganmi? Bilmiyorum. Qancha tishdan bo'lib qoldi? Qancha tishdan bo'lib qoldi? Soluqmi? Ha, bunday ekan soluq. Qo'zlarni olib chiqib kelayotdi. Qanchadan bo'ldi qo'zlar? 11,5 geldi. Ekoni erkak qurg'achi? Erkek. 11,5 ming. 2-3 ay bo'lib qolgan qo'zlar bo'lish kerak. Qadrman görüşler, sizler menen Aravan qo'y bozoridan qisqacha ma'lumot berib chiqdik. Sizler menen Alam Xabar jana Xabarchi 24 kanal bo'lib жатат. Biz menen ardayım cho'q bo'lingizlar. Video жақса лайк басыңыздар, sunuşlarni kommentariyaga жазыңыздар. Sizler menen keyingi чыгарыштарда Ақсы жана Тоқтоғыл, Алабұқа базарларға барганга аракет кылабыз. Ошол жактан сиздерге жакшы маалыматтарды алып бергенге аракет кылабыз. Андыктан бизден алыстабай туруңуздар.